Uyu ni muingi wa gicigo kia ubunge kia Molo kaunti ya Nakuru wiyoretwo ni matuko ya kurumirira kuragwo kwa muteteri wa ihoto cia umundu Richard Otieno uriorokagirira thirikari undu umwe na mubunge wa Molo kuria Kimani na njira nene ni undu wa kwaga kuhingia ciiraniro iria muingi wereirwo hindi ya kampeini ya githurano kinene kia mwaka wa 2022. Tauni ya Elbagon ni kumegucemanitie kanini na kanene na maiteka ginyagia ceceni ya borithi ya Elbagon makienda kumenyania maratafanirie giko kiu kuria Otieno aratharikirwo na aroragwo akiinuka utuku wa ira mita 200 tu kuma ceceni ya borithi ya Elbagon. Amekuwa ni kijana mkakamavu na ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kuweza kusema yale mambo mabaya ambayo yanafanywa kwenye taifa la Kenya, na pia amekuwa akiongea kuhusu mambo ya abduction ambayo imekuwa ikifanyika katika nchi ya Kenya, na amekuwa akikashifu kwa uchungu mwingi kabisa. Sisi mwito wetu ni kwamba hatutatulia na hatutasika Richard kabla hatujajua ni nani aliua yeye ama ni nani alitumana. Thutha cio arurungania maigirire ginyagia nyumba-ini ya kuiga miri ya Elbagon na maruta mwiri wa mutigaire na mambia kuthiururukia tauni-ini iyo magikomithia njuragano iyo na kumenereria ruhonge rwa borithi makiuga ni rutiganeirie muingi. Jamaa alikuwa ameenda wetu. Alikuwa kiongozi Huyu ni mtoto. Ni only to guiding. Kama kwa mitaro wengine wanaongea lakini wapatiwe space ya guidance. Lakini ukiua umeua, hakuna kitu. So kwa hivyo nataka kusema tukue na hiyo kutulia na tolerance kwa maoni. Kuringana na ikaria Molo, Otieno uri urananagio na ritwa ringi ta president wa Molo ni umwe wa andu aria maikitio ngono hindi ya mirurungano ya Gen Z mwaka muhituku agikwirwo gutongoria mirurungano iyo mwena wa Molo. Kijana huyu ni mdogo sana, akona watoto wadogo, umemkatishia maisha yake. Mtu ambaye the whole of yesterday ameshinda na watu, mtu ambaye alikuwa full of life, leo tumempata ako lifeless. It is so painful. Njuragano eno ni komithitio ni mubunge kuria Kimani uri ogwetete Otieno ta njambere rutire kurira ihoto cia muingi, mutongoria wa mbeu njithi njamba na mundu urari no hoti wa kunyitithania andu na njira nene. Richard arari mwanake uroikaine na urume wake, na ona riria mugira tofautirie nake kana na mutongoria o wothe, Richard ni arai na urume ucio wa kwaria na ukorwo ena ucamba ucio wa kuga maundu maria aronaga ta matarathie wega. Na koguo ni kuria investigative agencies aitu meke oria wothe kungihoteka kuhakikisha ati andu aria mekite giko giki kia unyamu ni matuika ni makwerwo hatu. Ni athiete na mbere kuria muingi uthingate thayo riri uthuthurio rathie na mbere gutafanio gukura aria maratafanirie giko giki. Na nie ngwihoka ati nitukuona kihonia na mundu wothe gutuika ni agute muturira wake ni kindu kiri na ruo muno kuri family, na koguo andu ario othe magikorwo mena any information ya mundu ungikorwo ni urekirio ndamwihoya mu record statement niguo ithuothe tugie na kihonia, niguo tugie na closure ati no urekire undu ucio kuri mwanake ucio.